Langsung dia peot, langsung dia peot. Lihat toh. Hai, rumah tadi. Maju tuh. Boros, Mak. Boros. Jadi tuh Raja Ratnami, ketua Raja adat di Silalahi Raja, nadong di Huta Pangaroran. Tusuk kamang, Amani Varianto, tusuk Amani Varianto. Enggak. Ada yang naboro? Enggak. Anak-anak raja ada taruh dua habis dua joluk. Asal itu son. Abang Yasima dia. Abang Yasima. Romo. Ada lah abang Yasima enak ini. Hah? Sarah Barcelona may tanong. Ito kusa si Mac. Kamu dah usah tambahnya tinggi. Oh. Dua. Naya sila. Jadi sama nih Pak, Naboru. Oh, itulah. Enggak dia. Tuh kakak. Naya sima baru simbolon. Lanjut betul. Mau lihat ya Mak? Amang baru, Amani Berianto, Loto Naboru. Pas pangaran meniupin di kamu nama Ranggi. Kau maju tuh, si udah ada tok-tok. Jalara do kita tok-tok di son. Di hai di horobo di Sibolonon. Alani jumpa hamu ma amang baru. Aka parsauli atau arina neng roda. Songoni nang amang baru ku mantan camat. Nah tinggal di rongkur di huta. Kumotor tok-tok. Amang baru tong. Manjamoto nakaadati. Siya kamu paparan amang baru nai sila isamungan nadong di Kabupaten Samosir. Alani tang yang nami tua muna. Sayang dia ma jumpa muna di lokda tua. Ada radu kama tunggu di Lopu. Ada hati tunggu di Orbo.
Penggek sa rumah tua mamu napatugu-tugu pa upo. Satu namar nini, satu namar nono. Amang bargo sinami. Bayan gudam na aso pasatami. Ulo son tupamuruan na miyon. Buhay ba? Oras ma. Alani, amang baru. Kabe, Raja Nabi. Neng Roma kami mamuhol hamu. Kabe, jauh kita sudah. Asa jauh untuk mamu. Kabe, dihina pa di aran. Suam-suamnya nang dihina na marang-marang di paparang kita sila sambungan. Asa na pa jauh kita sudah. Adi ako kapung. Rasa tabah. Kabe, kita sudah. Adi hapung eh. Asa marningan dihina. Kalau mami tanah raja yang kau bukta di son. Asa na pa, masatap kita. Pita-pita na ulit, pita-pita na lagi. Oh mamita. Godang tayo na masitu. Nama. Kada ada menok kan tukta. Malahudok ko homa. Lalu pamitaan ni raja. Jay, amang pandanamalo. Neng mamohon, amang baru namanya mahami doon na borwi. Ala godang ulaw na marsahala doon. Dumubi mapaparan ni amang baru namin sila isagungan. Sokoni, dohot hami hula-hula na paparan ni puro sa nabulun. Mama godang sahala rizal mama. Asa ko bohol kami akan ang baru namin doon amang baru namin. Baba, tama pa pitata. Tama pa pitata. Bago kasi. Marjoro mapaniaran. Tama pa pitata. Paniaran. Si Manay na tagala. Ano, sinito? Okay, man. Masuk kamu kayak naik, masuk. Lanjut. Lanjut terus, lanjut. El Mamo.
Faisa Ida. Faisa Faisa Ida. Ida. Faisa Ida. Faisa. Faisa. Duduk. Faisa. Faisa Ida. Faisa, Faisa. Faisa Ida.
Jadi soalnya memang baru. Kalau nami hula-hulamu, oparan isi raja naya betul. Martanian dilas nurhata di ulah-ulah. Ale barpuli lo orang nami. Suruh hamu anak mulai tombah. Ade nani. Masa tabe semesta. Bigi hamu atau? Suruh kami itu nak kulit bakariara. Beda kalau misi saja. Kau bakariara. Itu. Saragi dua. Munta dua tambah dua. Gabi. Dua lima. Atau mana nih? Saha-saha ni solo sa baten na tigaras. Gabi. Nung asara ulaw ni sila hisabu kanon. Di hamu ba kamu parang nasaha ma tubang gabian. Huma horas-horas. Ema. Mau lihat di makanya majalah horas raja nami di hamu ngopuk nami. Siapa parang dia puta hami. Opu raja na bolong. Salud pada hami na lima raja nami. Nakini matorang rajai. Abe waktu sini torsani saotik. Tunggu siya kamu. Matutu. Torsana huaw. Alay saotik nai kurang torsay. Asal matikos torsay raja nami. Alay no tolan ya kapu itu huaw. Kena? Coba matikin. Nahurang mando emeni aino pasay. Oh bang. Ino. Ayak itu bang, bang. Taga balan niya nahurang. Oh bang. Isinalaw o punano. Hatta, bang. Putabba. Mula imana hubariba. Ibereng eme baga. Ibariba. Ido. Itabba. Jadi handa baru muro upasay. Emeni sita batua. Parligoban ni si Borok. Di Batama sila tua. Luhu na mahita baro. Matutu. Jadi na baru mo punami baru lo. Babay nung pasay. Wala ni ino. Iba. Ay, yahok kamu. Nahiya ka sirita ni hamok katulangi. Bebas ba? Jadi maulati magani majalah horas. Dia mo sa na opung nami. Opung doli, opung baruri, apalatik yung kararamu. Dila kamu na ka hata na uni, hata na ringgan. Suang ni dahat ulos. Si Tanggurabu, si Balastonti, asimo na ni tua tutu. Dia pero may tu si matutong nami sa luna. Tua may tua bata nami, apu may tua bingan. Padahal dia kena tua-tua raja nami. Arbangan madalat tuhuta, maladong madalat tujabu. Sa luna kata pasu-pasu na pinasa ni Rajay. Ho matutang po nami martong. Matutu. Kutuy na durtiyo na kalate. Sa luna kata pasu-pasu na pinasa ni Rajay. Sa unang bemumba, sa unang bemose. Raja nami. Mana tu roh kami mano barajai raja nami. Mana tu usolong pedi basat kami las marwani rajai. Pandok mana Tuhan. Ai si Dio tiba di basat kami. Asa Dio kemanila tujuan deron. Tarlu mau di kami boromu. Asa tong pasaton nami tu amot kampung nami salu. So ni masa ni ada baru Gabi. Adik na ida mah. Tulang neng rohani madadak katung na itulah. Nyo bere mo neng madadak katung. Oma. Alay ikut tadan nami mana. Godak kami pangarat ko. Oh, Ang buha mo na pinapasok ito natorus ang martorja. Ido tutu. Dalan nami mo marsada na katulako na pangarat tuan. Khusus na. Gabi. Parzulo ma tua mo tulang nami pulot tua. Matutu. Taba tua. Saragi tua, monte tua, napu tua. Baik kok. Ayo nomor godang. Oh. Baik nang perkosa nomor godang tuh. Dah bagi.
dua. Tambah dua. Saya lagi dua. Saya lagi dua. Saya lagi dua. Udah dua. Udah dua. Betul. Iya. Masih ada dua. Iya. Apa yang mari dulu dia sudah? Oke, langsung aja. Apa yang masih berlangsung? Bisa nggak Pak? Bisa. Iya. Jadi semua lima di Anggur Raja yang pernah bisa lunak Raja Nami. Kalau tu seorang tu binasa Nami, semua ini binasa Nami sampai Nami. Padahal dia kena tua-tua, si ganda yang pucuk si golong. Nah saya nak berdua na binasa Nami sekarang berumuran sila sabungan. Nah tolong mai gabi sampulonong. Semua ini lo STO. Saya coba pada dia tu tujuan dari Raja Nami. Tujulu kita ada botan apa bagai tuturuk kita ada botan buat latio. Semua ini bahasa dia ada Raja Nami. Dia mau pun kami nari masih lo buat di mana Raja Nami. Gabi Bang Baru. Oke Pak, aku minta mana ulin dari kan. Jadi bolo damang sikio pa tukot yo puta manggo kilo hamon nan manggo iko dosa iko ki hamon lo kado benokku asarong ko hammo pinasahat yo kang idoli mute tua dos maroha iko porgi do hitamula hano alana auto lu jam lawak katai sono namang baru Gabi Raja Nami. amang baru par dua-dua do teh nak iro kok kamu Au dah, abang udah. ima Awak mani baru punya dua-dua Adi amang baru hong par dua-dua tangi honno hudok kono namang Ya, bolo ono ti do kono ko ale pangabahan na guda Gabi. Tarlu mo bili hamu sude mo paran ni na parunagi. Bolo babay ng munon, maniya raw bolo hukat kota doon. Bolo bius na ikaw tarang mar bius ko halagi. Alayong nga hataban ni na parunami. Unang inupa mo pagunak kupar kota da, at kabapa general, sa itong pagunak kuaman. Naksaruba iklim isodo i Jakarta. Gabi. Jadi na hudo amang baru. Gabi. Si batay kamu mo sa si halong lasterohan namin. Tarpura-pura ipaguguhan mo sa ramunan. Iba tuduhan mo na sa manilo na mambura po para iba pita mo. Najolo dito ba? Najolo. So, Najolo. So, manalo, naila ganong bebati. Alay panganahon na hindi ka lo tihon. Sasama adi ko ba yan? Alay na hudo amang baru. Gabi, Raja Nami. Ino mapay kita Mekel. Balong nga Mekel hamo pa para nila baru namin sa luhur na. Grabe. Odolas ni Roha namin. Una ko tinggal ho kami hamo niya ni Bagasan na arsa. Gabi. Kalau di Bangido hingga benakin doa ka gudang sahala doho gudang dia masih kala namasan na mangelek na boru nami alaya mang boru kalau tunggu gubi soraku naking nama dok wasa ajaran muhami martanginya ini mang boru Raja Nami. kalau hula-hula nang si ajaran mapaitanginya Boro pagar nih Raja Nami. alay boru ko kami besok ni siya nasa hati-hati do puso-puso nami dia mang boru nama dok ko ni toho mahamu ngasihan hati-hati nami na pinagalganitangiya kamu amang boro nami sa lupa marhitihod lamang si layon ako hangin natulo holong naman ang inangihod lo kay turi-turiyani alay silamlam uruhuruk silamlam ay tuba iko nilo pakiota Gabi. si ko ulaw nong sude hamu paparan nila boruku dangarong na marutugot sude marlas nilo jadi imasahat na mo ina tiyo mabarita gabi tiyo marita horas di hamu kapaparan nila boro nami Gabi. Saya marhite ringgi sitio suara. Gabi. Patudu las nero hamu las nero hatta. Atau malani martani yang mahami tuduhan. Gabi Raja Nami. Patu doido na tua marboros dawa. Marboros satu bonana. Molo mamo parboruna. Porsia mahita. Masaha mata kula-ula. Alani yang makuru. Gabi. Pangidon nami matutuhan. Saya jumpa mari hamu sigada dua. Si pusu di singgolong. Nasara gabe dua. Na dua gabi 10 orang. Dudu. Saya orang mata anu ulam mu sinur mapinahapahan mo.
Horas maperdalam-dalam ngomong per tiga-tiga. Dapat mapangkat dia kari. So ngene nang mual si tio-tio. Tio mapa nilita. Kamar gula buru tu hari naneng ro. Pargo sinamiti na umol tio minatu panuatan. Mapa si tio-tio padomu tua sahatan. Dari oleh kami mati gitu perwilayah. Alana tertulis iso perjolo dairi lo. Sirikanan sukul nama mangna joma asa hatok. Tu iboto nami lain nami si Majorang. Iboto nami lain nami si Majorang. Juara 1 dari Jakarta. Ya. Juara 1 dari Jakarta. Tiket suami istri pulang pergi naik pesawat. Sekalian manohok wilayah sana sia si hodang. Nama mangna jo rombongan muna. Di tapok Langsung manohok sila siya bukan. Turku aja. Nang adong di si hodang. Turku sedangkan Turku Taidaho. Jojo. Saya masulay. Guru gere. Di tapok kita sila isabungan naroon sa Kabupaten Deli. Turku Taidaho, Turku sedangkan suami Turku Cemagina. Sali masuk kita do boru berde. Marsoga to. Jamuan. Kita peparanya kita sila isabungan nasian sidikalang. Asa sali masuk kita. Oh no. Do perwakilan sian Kabupaten Deli. Asa sali masuk kita. Do taka mga tubuta na di tahun. Ano mang asa roan ni dai panumulumon na. Yana. Siapa Siya si Bolon. Siapa tidak? Nasi api kusona. Persingka. Dari sini. Iya. Dari di kita, dasar hukum ada serikala, sarong ada. Iya sarong. Ate. Oras lo, pernah ko. Atas nama Turpuk, saya dok jenah tanah lain singkat bang. Rencana ni, lo melihat ke wilayah nasional orang. Lebih jangan. Jadi itu kita membantu kondisi mata pelajar kita saat itu dan siang tua di bangga dua atau satu pun dewa. Jadi terima kasih John rohani itu siang tua di bangga dua atau tupuk dewa pasato nado dan merasa roha di ulawan peresmian sama patukuan benar pandangan kami siang tupuk untuk di hari kedon di ulang menawang orang namanya soal tidak nyata tua tidak bawa toras tempat itu pasapuan na pasangan pun atau suka taputan aka pasulian so ini mata sa kami hati tempat apa tapi jadi mulai mah asal bergagi roh nabi turpuk na ba ayaka bapak nabi sila iya coba menjadi coba bapak ayo gabi jalan orang sama enggak bapak itu kami mau Tuhan siapa kami turpuk na ba ordo behai kami nilai sejarah di turpuk na ba khususnya situluk ke hormat nama asa di pesta syukuran peresmian sobo pertukuan Raja Silesia Bunga berbagi doma itu materi bata terpasu-pasu mamu siapa bapak nabi saya jadi mulu Silesia Bunga terus ada jodoh saya jadi hidup orang nabi siang gidolimu siang gijang siapa paran nih oputan awali siapa si bagok di pohon si Betua Silesia Bunga si Raja Uluan Raja Udalima, Raja Sobu, sa do Raja do, ne puta ne bos. Kata namion, tagi yang berbaba. Nang di bulamu ari nauli ari natio.
Omma ropatikian ile tibata gudang nauli gudang nyedingket. Ikut malau doham tadang keparan raja. Lumowi di rumi nama hulu nakki. Ido dohon nami mulusin na tutu ba. Dan berita honam berita na urang ama. Berita na dingket dapat orangan nami kuliah arung di Samosiro. Asarok kami tanda warna na tutu margane ba. Lumowi medison arung ala on hadan itu pusitang. Bersita bidah perjul bapak. Kubutuh kami do perjong-jong na. Maka tahu maka lason ulau di sini sebu. Molosoni besir-sir nalaki dia kapasu-pasu apa mu memang mertongan di jauh. Hidup honon na memang. So paduan ini tua-tua mah. Aduh laki. Paduan ni nerok ni karajono hulu. Alai pak arok so kepengoton na memang. Molo di jolo ni tabak munon hamu do manorato nama. Isi do berjolo iber na torok. Tabak dua do manang na bulan tuan hamu mengacau. Dan nama dukar sedang molok kami mak. Dan nabi dukar dia pun tabar jolo, sotung di segem. Tadi dia dulu siapa? Lau masuk kutubu para masa di sini lagi. Arong di simar gua. Aisyah tamu lebelga. Unang bebek besi dukar. Bahasa soalnya. Ima dono nabi yang kabapanan. Dauli na dengan laki ngata jalo. Omma tayang ta lumobi dia katu-katuan ni. Pungor raja sila lagi do turpuk laki sepatinya. Disun. Hai makilala dong mak. Bahasa na ikon setabi dah diturpuk na memang masalah kami ni bawa ulau ni lawan disitangkan turpuk sobat ini masih belgia berjodoh wah haru kami na lulu orang yang bapak ada Tuhan yang bilang kamu kesempatan untuk dengar turpuk ni bawa asyik bawa kami raja roh kami baik asyik nami dia bawa tok kamangda jadi hata poda mana hatu pasu-pasu doron nami laki ngamang dung ni bekam merpogol aman ibarat kian beresmiat ni opung ton dabotan dauli nadinggan tarpas-pasu di batama musalunda di bebaran di sele sabungan anak buru do baku so ni mesek kami turupuk ne bawa mardo ngamaleate ala rajo buru-buru setangkan oro do pasti kami nang hatane ne bawa ma hatane setangkan apa ang boro oro tula gabi tala oro saat doro kamu ma Setabi tulang. Malah di mah tuh di tiki dosang na di pinasang di tulang di ami ya tua-tua narong di turun si tangkangon tulang dia kemodami hokme tutu di hita kau berturpuk di namarula tutu silai raza silai sabungan di partikianon siap kami turpuk si tangkang las tuturuan kami di nauli tutu dia ke ulaunon jaro hamuma dia kata yang ni habis ituan na torot saya tuan ma manggoki sude dia kata yang ni malah teh masih hamin turpus tangkap sama jadi pemasok pasar kami siap kita turpuk asosok kami atas si bulun pasar kami ada turpuk nama doa di pasar kami hanya si bulun soal hal turpuk dus marwate baru tapa baru sudah naik nadia jadi mana tema ibibah amari duan hormat hata toka satu turpuk apa ya ini dakin ngai juga damang soal dengan turpuk tak lagi ada bulu dus menaruh lagi lo. Jadi saat mau kita ini dohonlah mereka taba siap turpuk sobat tidak dari dona dona mangon mulai atu tu ya kami terjulus sehari mulai atu itu hatta mulai atu nanti kita seluruhnya dihamu bola hasuhuto rajai silahi sabungan las itu turu hanami somon hame mereka taba siang dengan turpuk ipan jong-jongmu isa demi rohamuna ima narak jong-jong hamu mengadupok kami songon turpuk situluk day diu situluk ke hobo las situ turohan kami jala takas do idahami ipatu pahamuma pesta na bulun ima sobo patukuan do menara songon ipanataman alani las situ turohan kami isa demi rohamuna
Raja Siling Sabungan tanda matutuwa Raja Siling Sabungan na burju na malo na buronami sibitaw masing buhay de maktipak suliak kaulaw na mamuka sa hatu na manguzuli takas ala takas dumakin ihatahon Raja Siling Sabungan hatani ko pasangan na buronami takas do hatakan nami duhamu pinoparnya na poro nami imasibit tahang masang asa songon ni na boro nami mang na dua-dua na berjuli asa men sita batua ma perlinggawan di Sinoro di Batama nomor 2 sudah mai tari paro songon ni masaha ni atas kau berkata ba turbuk seperti na perlu apa nanti betul nggak? Saya masalah selesai. Mau lihat di Tuhan, mau lihat manang di kita salungna terlumobi gudang mau lihat di panitia pelaksanaan ni ima kapadung dokon sopo paktukuan dohot menara Raja Siling Sabungan di sorodo amin waing utusan sian kabupaten Dewi ima di lasmi rohanami dia pada tikyon mandapoton kamu akan dongat tubuh nami di bona pasugiton morotuk pesongonot di rohanami kababa inang korop supiga kami dia pada tikyon kami yang masih kami yang mahita asa tukang giat lam sadana hita na marang di dia ka ari namangin adong buat kami akan baba so siluan di tangan nami unang alan yo na gabi ditinggal kamu kami peparan ni Putra Siling Sabungan di Kabupaten Dewi manang alani udang na gabi niyahan malutuk sorop penabuhi patu pahami anon para dupok kami panitia namin dan alam na adong si Benon namin di Kabupaten Dewi olan alam na siguro namin do mendapat tontabak niyo Putra Siling Sabungan dari menurut sorope las marohani panitia numadalo di bapada jadi kudu dihami mah anong makabasa anong lebih Ari semua bisa. Oh, ari semua bisa itu kadongat teh. Asa sekalian. jadi kalau ini kami ada sebutul lah perkara di Putra Sarasuhu kita. Alai pada harus pada saat itu ya dihadapan kita tetap Putra Sarasuhu. Oh, Dan udah anak kali suhu loh. iya. Kita selalu sok apa? Terus surat kata bang si perkara di Putra termasuk lain narosan simbol sektor simbol wilayah kecamatan Padi. Ay, pay mo coba. Gabi susungon na hurap tabo perasaku. Daw hamuro siya talo dairi no siya luak nasi. Adong musay raja panuturi so nasungod siya bubona. Ay mo nasungonod na parjong-jong tanway. Ay mo hita marhuta sa nasungonod na masabuhan perasakta. Nahulo sa pananaong isiptahok kita ka na tsara. Ay ujung ihita doon din ka. Agar natapat kita susah lupa. Oh, Ay puasok ko sungoni. Asal dia itu mau para dokter. Ay bodo bersiap Ay na at sa naman kita. tuwali mahudun mo na itong nahudun naman. Roha mo ba? Kamerena pinagtamu. Ang bayro bersih ka naman. Dohot daerah nasi tujuan na sana do. Tang nilai ni material. Asa bersita dado ita. Ini ta eh? Iya. Lima. Soal ni bagas na kira ke. Iya. Udah kita buka. Apa berjalan dokter? Itu timang ngajak ke PHB. Korok be. Jadi mana bah? Aram roha dari datang surat di Bandung. Dinadinggan di akana sa roha marnatapa sa uduran rapa hudul rapa jongdong belak karena bertilu baik namar samarang. Omme. Dinatapa na inahuli na masa na roha. Dari mana nabuhabe? Kami materakhir nuay. Wilayah marang sektor Sibolon, Kecamatan Palibi. Urilai dengan lain. Mono sa uduran marnatapa yang karawan-karawan. Amin masa. Romia logo tidak bisa disentuh. Karena kuat bersatu teguh bercerai titik tinggi. Jadi kalau hilang sakti saluhuna lumobe na waktu damang narum noai. Panitia lokal, panitia narum pangulah sa nalak kaulotong. Habisan sektor simbol Kecamatan Palibi. Maduk makulah gulang ko. Monosak kami baik tenaga, baik pelayanan, baik kehadiran
etap kedua. Hamurohan, kita loh. Tiap hari kita masuk pengalas sekolah baru dari kami itu pari dokpung na pun. Mereka mau habis, mereka habisan negeri Siburan kecamatan Palupi. Tunggu orang lo perumahan itu setorot berita, ale yang bonak tidak arung. Galang dah. Jadi mereka mau habis para jalan dia peduli, pari dokpung na berjuni. Ilok na dua-dua. Tahun Bismillahirrahmanirrahim labuk paridian. Gabi no hita na marah dia karena berjudul all of hita mars. Di sini na yaman. Kami mengarang nabi. Salah kami memering kenyataan. Adong panopa. Adong sitopau. Adong sitopau. Ada yang adong panopa. Sebesuli. Sonari. Kenyataan nga, adong panopa, orang sito pao. Panopa ibeus, panutang mahamusan naman. Para nilok na sa ngabi. Lalong di kecamatan Panguroran. Hamunan naman losa-losa, pikiran losa, tenaga losa, papainan, sungguh sangat luar biasa. Yamu akan dapat kaya. Ang dia mapilipkan ulaw di bakasan mo. Asa, martak naman na sokot dolok, maranatan masokot dabuan. Ang dia pilipkan di ulaw sa daryon. Tubuh nga anak, tubuh boru, nakabiboy baka laluan, do bos macing-cingon. Asa saham masokot kinogo sa tumotean. Nung kami ngahiri ba itang ulaw di bakasasalan yun. Tubuh masalan di roka, sasama itang gabihan sa ompuri na hora. Dos polosorin pagdagan na botar patuba, siyan, sektor Sipol, Kecamatan Palibi. Laso rali kadabang Gonzalo, nakaka di holi para tos ilo pinatuka. Saya di pas-paso di Batama ita sa luna. Doa akan pangarat ko, rajang ubur, tambah kena di pasanya pasabotan. Mulut tusok ko ni bata na siya pinauliling ka nungan nagotan patupasa. Kami nungan na rosak sektor Bulok, Kecamatan Palibi. Uli sa lalas parot sa luna, horos ba ita sa luna? Mahuli natin. Anong nobena? Mau lihat mak, kasasadaan dong, pamit kata deh, napas hatun. Mari hati mari Tuhan, kita selalu dapat peran di sini bukan, nak adong di luar TV. Kami siang sektor Sihotang, peperan dirajai Raja Silai Sabungan nak adong di Sihotang. Nah dapat kami, kita nak adong di Bona Pasuki Panguronon, las rohanami amang tua-tua. Akai nang tua-tua mau mamering jara makalason ulaw non ima nama jalo akka pasu-pasu mahitehon akka kanyang ni hula-hula ta tomata nomor 2 di bata siang dia matutu di pasahati tuita saluhut na peperan Silai Sabungani manang di dia pahita maringanan. Jadi ala hamu do hami do hamu ba nasada Lasmi roha dah kita, nasada Mariani roha di bangsa Tikyon, bahasa yang giat matutu pas buru, beri do di beri, sesongon lapak ni gaul matutu, asal lambar bungaran guarne op Raja Silai Sabungan ni tuluat portibion, bah asal tanpa dihita akas lasmi roha saluhutla, molope tung songoni hata najepek, nah boy itu pasal hatta ni bangsa Tikyon. Las jara ulima dang rohata tasongoni dang tupak manang sakti sian hami peparan ni Silai Sabungan na adong bisihotang anak boru bebere balas marohata macaloi adong rohata ni nama dua nama dokon otik sesadia naboy itu pasal kami di bagasan Tikon. Songon nama dupa dia kaulota mulai nama bonai satu mengudumi bah las marohata saluhna baulate soni mahata san hami sektor Sihotang baulate arung depe. Jadi mulai mak along risa mesude dia mau para Silai Sabungan di dulu di Purwasora matutu bataro mudul amang bataro mudul asaro para Silai Sabungan mengalek kita Roma kami itu pasal satu badimi satu batu 20 pargi Raja Silai Sabungan atasman di zon sian dohut sian para marang dumu sian sektor ni Silai Sabungan narong di Portibi
pasato santi badini santi baduni tuamu panitia sudi dengan peparan narong di pangurang kata nami pangirun nami batarong udul Baima tortorina boro nami namarong bagu bagi asal nabi penggabian tahor asam satu pinoper ang Raja Silisabungan di anak ibu Saluna iba pramangilon nami asatan na panggabian parosan dapatan na niluan supa na sila na so ini matanakaw
Jadi mau lihat yang badi Tuhaka. Terjolo mahua pujo na ni Raja Turpu ate. Dihitak ka naman doa tubuh paparannya putra sila sabungan. Baru aja tuh. Hatok pehu ba? Aku botong ke pucuk-pucuknya. Nanda juga. Akan penting aku banyak berita. Raja name, Raja ni Turpu. Bener kasih tanggang. Raja ini bahok. Udahlah, disip. Suang-suang ninang Raja Ita pasya Turpu ni Raja Simbolo. Disuruh mati. Mau lihat mbak? Ditabay hamu ka parbinotuan namin mangulahon yak karuhut torsan yung punta si Jolo-Jolo tubo. Sa gabi tukod di may dihami hujuluan nariyo dyan ang sulo din nagulap. Asa tumbuhan din ang dingulo namin upod yan yari. Raja nami paparan ni daw pong si Raja Uluan. Pona di buka damang naki daw pong sorban ni Banuay. Malidang ipulo. Di patorang damang uwalo mapaparan ni Paskay. Raja nami nanang dohonok ko di si oti lama ya hataon ng hata sa hari-hari on ala na martotong dohita doh na mardong at toktong ito ruwanan dangala ni tongan manang sangat ni sila isabunganon na law hatahonok ko siya turpo do kami na magkatayo dalan no pagkudohi alay turpo ni si tanggangon ulaw non luay didolo paro masanon nung marpesta hami mga nahapor si Tikotado siya pa pusoran na malo mga rege di Pangulo alaman ubay kami buntok sa bangunan ala na nang dohonok kuraga na baho sulido po tayo na humaliang ni Portivi na ihamunado mo lo parjolo sa luho ima naung nidi muna atas nama si Limaupu tinodohon ni sila hisabungan amargondak kami di 2020 luang mamestahon yak kasilas ni Roha. Mulumoy pangiduan nami ba? Paparan ni sila isabungan na pastilo na hunok ko nun. Iko nulahonan muna itaw no. Una ko kami margod lang iso. Iko gabi ko korro tuhami ate na baho. Ayang ko hatoro po donway. Doho asar ni Hebeng ihamudo. Ayang ko hami na margogoy zurbari do mangulahon-ulaw non. Pasangapon o punta sila isabungan doho pung boro namin si Pita haumasan di dolo paro masanon hamudo mamukta na uli doho na dinggan marsyadar siya kamudo hami ba si Raja Uluan anong do hamu lima martukat pikiran iko margod na kita taon na raja namin da gabi marabot na mo marsugo jam 2 oras torsaw do lusong-songan ni ng raja yung hormo hay ni hormo ni si tanggang ay pasdo di pudini sila hisabungan no posrohan namin ama. Paano nakapunguan na uli doon na dinggan? Yang ko hatoropo ni Hamudo. Ay Hamudo tao. Ihamudo na. Ay Hamudo perri. Ihamudo doon sampri. Ihamudo po pompensi. Ay hura-kura hepeng mo. Dos nirohay perjolo permahan ng mga sasaw to. Ay ang ko hepeng namin datungan ng do hepeng ni Damangon siya tano parserahan. Alaya la dos rohan namin. Olo kami. Ilea na kasaran na uli dohot na dingka buyulaw sa daryo sahot di bagasan yak kalas ni Roha mauliati memang molo tukola ni pesaran na buhuliat ba lajuto kita me molo holan ay si tiyo-tiyo na butur patu pahami no ay perhitihat na may yak ka magulahon na uli dohot na dingka siya turpuk las maroham suaksoni nang dihitak ka na martinodohon paparan nyo puta ala ni hataan di konsepon Peru ilaya dairi Subul Sidikalang, si Hotang, Dohot, si Polo Kacamata Palipino, api amang amanya sima, Ramo, Bain, apu dohot na uli dohot na dengkan ng pinasahat ni at kapaparan nyo puta hahanggitan na siyang talo parserahan na. Alay songonon niya, paparan ni Dapo, tumuturohan namin pasahaton namin do yak kaulos lagadyang si Torok Rabu. Alay manang nabuhabe barita na uli barita na denggan ni daksub dat yama. Yak kahasumalat tamay alay nang nandohonok ko. Tarina do hatani damangan nakimagdog si sada hasuhutot do hita mangulaw-ulaw non. Sotong may hupaherpak kami ama. Husorpihami may hupasahat kami matuha muda. Na pinasahat niya karajay di hula-hulat tayo. Napola siya sa mubikit wa.
Oh. Sokono na kawaba. Kami merang manarita, kita sisa na su. Tamo ko nak kini nga 30 madibasa tulang tapang ko perpanggan. Harwada sangat dibat. Sangat dibat. Ala di holo dia katulang terulak kini nga boy tambay siyan obat. Nga 10 biji mar lebih orang ranak kini. Jadi oke. Sedia lu sumber nyokin sana su. Ala na hula-hula nak kini 10 lelian. Soal ini udah bapak-bapak, anak kita kan sama-sama suhu doh. Unga manibas ka. Asa hato 25 wilayah nayo. Asa buhay isang jam 2 malam. Bagi. Tinahudo o di mahudo. Siya dia, ito si garis bawahamu, alus na. Siya raja ni hula-hula ito sa luhuton. Rona kikidwa kau puru madok raja nami. Raja si Bolon. Lihat kamu matuhami ulos munay. Asa hami pasahat to pero wilayah ina nakin jadi ipasaha mai tutuin at taburu si Bolon ito ate ma jalo ma siya hula ito pasaha tu per si Bolon dan yan do wilayah si Bolon wilayah si Hotang ya damangan damar si ulo sa kita ma mulai sorpi pa asa sorpilo pang gabi par horasok tanong pitulo no supul sidikalang jalo kito Ay sok kami nga sa Sibolo nga. Nga ho ben ya ho tanna. Bunga jadi imamang do turpuk do dihita paparan nyoputta do honon na nilo nyoputta si jolo-jolo tu takas nito mulai hatahon di hatabataki ay siurukuru tu silam lamay toba sadadaro hatta mamuka ulawna siyang mamonay sa hato ujung na posro hakoy kojuk pa do hita hujulono nakasilas ng roha ato raja nami raja bolong molenganan nami pehami patupahon ulo bolok nami tuhamo kada dinahita si saraha suhuton suaksongonin ng rajai panuturi atas nama turpu las marohamo bain lamalo nami baik bundang olo-olo binti las baru batu hasahadan Nizonga Muse, wilayah Jambi, Bandung Raya. Oh, Bandung Raya, Bandung Raya Cimahi, Bekasi 1, Bekasi 2, Bekasi 3. Pulau kami Bandung Raya Cimahi, Bekasi 1, Bekasi 2, Bekasi 3. Sehari masuk Mahmud Raja Nami. Dot Jabodetabek. BGHita nyo dihita na tinggal di huta paling utama lau patupa honulaon haham kita kedua sila lahiraja sa Kabupaten Dairi nakuboto songol dia mata ni ulaw ni hatakom makanawli na Mauliate ma dia ka Bapak dami do inang nami panlumobila sumna kokongnan tuang pangulihon anak kita ima boru ni Raja Lubis tongron ya sirik kalang ulaw no tama paradaton tanggal 2 bulan 5 pangiduaku ikoretado kita naron siapa asa pa jupak kita do at silay sa bulan nasi ida sila nak tuwak kay nang ate nang dan oke ma inganan wis mahaka bibisada oke jorok do di kota do malate mana enggak deh Jadi Jabodetabek Bandung Raya di Bandung mah Roma Hita
Bandung Raya Cimahi Jabodetabek. Tangerang, Bogor, Kalimalang, Bekasi 1, Bekasi 2, Bekasi 3, Kalimalang, Bogor, Kalimalang, Jemparang, Jakarta Utara, Jabodetabek. Jadi masuk kita, sonari sama tuh kita partikian Jabodetabek, Bekasi 1, Bekasi 2, Bekasi Tolu, Kalimalang, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Tangerang, Dohot, Bogor, Ramaita, Bandung Raya, Bogor, Bandung Raya, Jabodetabek. Dihita na di puna pasok iton. Asa jamnya kita. Kalimalang, Asa tajalo di haroni pangarap tota. Bekasi 1, Bekasi 2, Bekasi Eleksiyeli. Ay boleh hendak king. Idea. Alas sasyari patudu dirina. Tajalo haroni pangarap to. Roso nang. Rohamu nang. Sononnya marpangiduan. Lau jojong, lau manotor, lau semanati doa kita. Nang pola 5 juta sahalat. Saya dia betong papung kamu, pasti. Nah, songoni itu papung kita. Sian Jabodetabek terus papung kamu, cabut, nyokok. Hah? Ih mana hidup? Jabodetabek kundul kalau itu nama ketua nami alai goraho Jabodetabek Roma itu usul on nama panotor tak isang mahita par muna pasokit dot at kanaso dot rombongan hita na orang-orang di son mga dopi nasiya Jabodetabek. Pak, halo. Ala pangarap ka naman aron. Pero wilayah Pero hakun niya ba? Bapak Prof, Kita na tinggal na di son. Di ba na tureo sana kita perjanjok ta. Unang anong pinahus ko ni G? Kasara masuk. Iya. kita nanti sama Osir Roma hika. Saya muna pasokit. Masalah haron ni akang kita nasiya Jabodetabek. Ulang ya ado. Dia, bapak masuk kampung ada yang ngiler. Kita sampai lebih ada. Wah. Orang-orang buat mengenal kontak kamu. Oke, sedap tuh pala, Pak. Baru nomor apa? Oke.
Bola komentar berusaha nggak ada. Emang perempuan bentuknya apa benotok? Kata kamu siapa itu makan? Oke, lanjut. Kita lo bertanding. Main kalau mau pedang nama. Situ abaktir mau macam kodang tak opo-opo. Ngapas nih dok menang. Ngecocok. Pasien. Jadi jo pasien. Alai mau lalu benar betul apa nanti hobi. Jadi saat mapita siapa ngarat tuh ngomong Jabodetabek manang nasan wilayah dia bahasa luar Jabodetabek nggak main telison ngerwas neroha ima di lauta pulau ni paparin puta Raja Silahi Sabungan nunga taulahon mulai natuari nasugot sa Ibasaktikyon nunga mardalape do enggan dihamu panitia nami Pinarohami di bahasa Tikyon, makalason dengan bahasa Narohami itu hatta dohami nasa pangarato pasahaton kamalo tiyon narohanami nang tuhamu panitia wilayah narong di ingananon ang giyama piloto hatta akapasapasuna taginubi kahipason dihita sa luna asa tu akar memangil bohita pajupang saya di bagasan haipaso dohot di basan las niroha terlumobi ma di sada niroha dohot harameon nasihat tuata jadi di haroronami di bahasa Tikyon molutuk pe upasa tani songona manabai akka na pinabungu ni panitia lasma rohamu oti susadia ipe idope naboi tarpatu pahami di bahasa Tikyon arani siap di bagasar lasma rohama kita sadukna jadi minaraku anak yang menortor mahita ate ha jadi sama naiknya kan itu tuh nak bermula dari negara bermula pada horas asa perjulu maju kota mula asa mengas wah kita bisa Tikyon badamang ma para musik nami mula damang ma kami lah sekaligus mah di zona pasar kami nona ka busi kata kawan nami dia gabi dia horas las pasar mah dohot pasar mana soba do kodang dia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Alani Dihida Paparano Puta Sama kataon pero na bertuli Ala Ulang dari basahat Ulang ta Tuhida Alani basahat tami ma Besar Pima Tu Bandung Raya baru Bandung Raya Cimahi nomor 2 Cimahi Bandung Raya nak kening baru Cimahi sudah Bekasi 1 Bekasi 2 Bekasi 1, woi. Nah, Bekasi 2 Bekasi 1. Bekasi 1 udah Bekasi 2. Bekasi 2 Bekasi Tolu. Bekasi Tolu Bekasi Tolu. Kalimalang. Kalimalang tuh sorry. Kalimalang Gembira mana? Hah? Kali Gembira. Iya. Bogor Kalimalang. Bogor Tangerang Cengkareng Tuh. Jakarta Utara Harong Jakarta Utara Harong Doriso Jakarta Utara Hamulak Amane Pasilalahi baru Siobi. Oke, simpan sementara. Iya Memang. jadi mak dihita karena orang meranggi Ido tabona sabas ngahita diakka namarang-rangi ditidron nungga di pasahat ulah tatugida ulos torok rabu agian no mari hide ulos torok rabu nabi rasani raja di ulah ta saya dapat kita mau karena diakka jupang aka misalata ai baik molo dengan amuna pe jara dengan nami hami nagar siluboro pakita las nora di mana las nora di topi baik profesional Jadi dung tajalo iso main kam sem jom asa tajalo musi naro wilayah si Jabodetabek tajalo mo musi haron ni kita naman gitu jom kita musi ison lihat dong asa masih jalo Lampung Bengkulu Palembang Pekanbaru Sibolga Belawan Asal mana bahasa Inggris tong. Rosa Lain Lampung Bengkulu Palembang Pekanbaru Sibolga Belawan Tulping Ronggur Nehuda Pangururan iya masuk Rometa Tulping wilayah si Jabodetabek jalo hamu haroron nami wilayah si Jabodetabek jalo hamu haroron nami nasiap pangururan Ronggur Nehuda nasian Ronggur Nehuda tole eka Peron jalo hamu haroron nami Lampung Bengkulu Palembang Pekanbaru Sibolga Belawan kita nasiap pangururan Kabupaten Samosir ATPH langsung mendaftar Tua Madiana Arung lebih kesempalan
Tole, Rometa. Nasiap Pangururan, Kabupaten Samosir. Rongurni Huta, Simanindo, Piabang, Boho, si Tau-Tau. Nah, aboy Tapangido, Kalau siulong semua. aboy Tapangido, Pargasi, Marbula do Gabe, Marbula do Horas, Marbula Gabe Madamang. Lakapuk. Bana si mana si Ronggur Huta. Buka paling benar. May bago na mula-mula. Jadi do, dihita atau hita barisan. May sopelang pembelawan dohot. Beran laking na tasawi. Pangururan tulping Ronggur Huta. Mga, jadi asa tarok hata. Apalagi malorong besun nuain nesen Medan Belawan si Bulga na kaningani. Ima madok kata. Siantar kawasan Simalungun. Siantar Simalungun. Halo. Siantar Simalungun. Siantar Simalungun. Masuk kampung. Silakan. Nah, nak bawa utusan pe. Hah? Jalan mam. Oh. Asal dapat. Maksud tu malorong besun sian orang di bola basugit. Asal Baik, Roman. Belawan si Bulga. Pak Iga, Sodang Selai. Masuk om. Masuk om. Selampung, Bengkulu, Palembang, Pekanbaru, Bekasi. Dari Siantar, Tanjung Pinggir, Siantar, Batuono, Kota Siantar, Tulping, Ronggur, Nihuta, do Pangururan. Pandang. Benaroha ngay lain nakin mula-mula bayan na hatatta tu bandian. Mau lihat mari tu hatta suang-suang ini dalam warangki. Kami persiaptar. Ala dapotan kami di zon dihamuak kena tutu nami. Mau suman dalau usang apa muna tutua dihamu na di zon. Tidak boleh kami. Jadi mau lihat ya mak. Ison rodo kami sejahtera. Torok shopping GPR nami ala tidak mula kadungan. Pertama tu si maja kapan dia. Jadi kami persiapkan matok mau lihat gudang. Tu selalu panitia naung marloja-loja. Mulai dina membangun sobo kesaktian. Sahat supo Bartokwon sahat bohok dobe audisi peletakan batu pertama sopo Bartokwon opita Raja Sila Subukan. Suang-suang dok menarah nanti bos 53 dok patung liok pita di bijang nagagai. Sudah naik dang ala ni gugutta alai ala sadam ni rohata boy tipami jalala butarida ma buat liok pita Sila Sabungan doa anakna Sila Raja di Tikyongwa. Mohon perhatian kepada pemilik kendaraan serta video B1723 BZ BL 1723 BZ, tolong digeser karena air minum mau masuk. Torsok damang. Jadi son lima hata kami itu panitia manang nauti gudang susah dia benok terpatu baham dan sesiapkan ala narapak mangatu si maita ala sok kamu mai panitia suang ni harta kamu letan gudang pasal kami tuh bapak udah opuruk silalahi suang ni ketua udah wesi silalahi suang ni ketua bapak baru dan silalahi ketua panitia suang ni selalu nasukuari di Tikyo. Saya tuan Imam Balosi kabut mulai tu selalu marga na bangsa narong itu
Jadi soal ini mah mulai dong otik sosial dia na betul pahami soal hatas itu dua mah dong nami. Titik noba pulang-pulang baru bilang. Otik sosial dia na patut pahami. Tuhan ya mah bangko hidup masuk. Balitang magagabi tuman dalhot sita doon. Harita magabi na marhamaranggi po parang naputas sa iglesia bukan. Asal matotok kita masih patuloy. Saat disulo sa tubot tiap 300. Nunga saat ulaw tadi tikyon. Peresmian sopo parsa partukan do menara Raja Silesiya Bungan. Sesa may tapak gabian, sesa may tapar horasan. Budi tak kata sauti siap kami parsiap mau lihat ya pasal kami protokol. Jadi omay narohasude serahata mahida alani para tsunami bekam rumah godang liya godang soba do marsialu bulubat las di somma umasahat kami somon satinami tu manusia baik nama Kita bersaudara
kas do nakiningan tajalo pasu-pasu sian hula-hula tado tulang ta. Alani menutumpe sorpi di pasa tuhita di pasa tikyon lasma rohamuna. Tabarade ma Bye. Patu paham. nunga karode Leka pasahataw pita. sa maulus sian hula-hula ta